кылыбыт. Бүгін биһиги ақтан санаан аңыктаппыт бу Аляска Сибирь салгын трассатыгар үлеләбит жоммутун. Кыйыны уһансыбыт, дойдубутун олоғунан кулунуусубут, үтүөң аны кыйылақ көлөнеге, дойдуларыгар тапталларын, уаннауат телефонларыгар, корсон бұлыларын ехін. Кинилер үршігаттарыгар барғатыр, мақтал кылбытын этен турат. Қолжықта бәйбет күнкүйоғын, сүйөкте бәйбет шүкірүйоғын, онда bu өйді бүйініп дүноқтары ұруғып. Бұжаллақ күн маңан баттақта ұтықыр жағаттар бұдың күн геройдарын, албанақтарын үйтетіңінен аттығын. Әйелі олығы еністер бүттілерін толығын құттар бұдығар. Бүгінгі көліне мақталлақ үтчесін. Сери тыл ветерандарын, сери сылларын оғыларын аттырыттан гирлянда ұрабыд. Өмайын 9 күні бұқабары бұтығар дерің өйді білі үтік күн болар. Бүгін бігі андойдыну фашизмтан мұсқылабыд кыйылақ көлініға берен мақтал бұтын білдері бет. Кенелерге бұлғырый бат саналарын, онна едойдыларғар тақталларын ен сүгірие бет. Күнді Аляска, Сибирь салгын трассатыгар, гирлянды уру кытты лақтырын бұқавары кытын, күйі монументыгар ұңырабыт, күйі сәтті он ағысылыгар аналлах митинге бұқавары кытын ұңырабыт. Москваға Ленинскай курстарға сылжатчы БСКПС сақа сиринағы райкомнарын секретардары сириләһәр частарға кирбиттері. Ленинград көмішкәлігер театральный институт, Котугу сирнародтарын институтун, Жданов атынан университет, юридический институт студенттары, аспиранттары турмуттары. Төнча 901 сыл күхін Москва тағығар ғыр кыргығы бара тұрдағына фронға Сибирь полкалара кәлікілі біттері. Онны Сақасереттен армияға бастықынан ылылы бұттар Малоярославец, Можайскай кыргығыларғар тута кирбіттері. Тоғуын өз Забайкальскай дивизия Подольскай қорағаттығар тұрбыда. Ярославскай шассеға кемен кейрен ер үстіғі бұ дивизия тоқтаттыда. Кені составығар Сақасерен 500 кәріңе кейді бара. Сақасерен сүйгінен олаттыра. Сәтті 12, 136, 5, 106, 106 кавалерийскай полкаларға жоғынлық сәрилес біттірі. Бейгі жоммут Можайскай, Естра тухайыларынан қорсынлық тұрулығаларын көрдір біттірі. Сақасерен түйінші кәріңе жона Ленинграды көміскәтчілерге, Волковскай фронт қолбауқтарға тей біттірі. Қазда сүйіз кейбет. Түйінші 941 сыл сетінніге Курскай обласка болбут кыргығыларға күтті біттірі. Түйінші 941 сыл ақсыны 5-6 күнлерігері соғырулу арағаңы Калининскай фронтлар қардары кемен келбіттірі. Москва анныгары неместері үлті сыспыт бұл фронтларға бігеге түйіншаннан бір дойдулақтар бұт баллары. Генерал Белов бастықы гвардейскай кавалерийскай корпуға Кашира тағынан кемен кейрен Венев, Сталиногорскай, Одоев кораттары босқола бұттары. Эти корпуска Сақасереттен 200 кәріңе кейі сирилес біді. Сери кәнеттен Кашира тағығар Сақасерен бойынларын керестерігер тұспа тас плита тұрорылы бұда. 1941 сыл күхін, онна күхін Арағаңы Калининскай, Ленинградскай фронттар сириләһәр частарыгар снайпердар қамсағаннара сағаланырыгар үгіз сақа, бәргені тачыннан білден, еті қамсағанға тұта күтті бұтынан бар бұттара. Төнча 290 стрелковой полкаға сүрбет үрдіс қайғар батальонығар снайпердар. Дивизия Берен, Берес стрелковой, 142 артиллерийской полкаларыгар сүйсейге сылдарлары.
Birinci doğuş yüzyıldan 2 yıl altını 12 kilometre turgundan anartas 19 kuspa kayır brigada digar. Bir yıl doğuğun çekte saka boyuna var. Birinci doğuş yüzyıldan yıllarda 20 köyde bu brigada sasa digar. Üst üstten kapsa saka dunu bir oydu kırgızlıklara. General Alexander Iliç Rodincev Albanadır'ın 13 Trelkova diviziyetiler artillerist Gabriel Prokofyev'ın Giroydu kırgızlıklara. Beni Süsürtüğün için vaziyeti artillerin Peykolkava Arluca Çöpün komandiridir. Mamay Kurgan'ın telleri zonları öldüklerin kendine. Gabriel Prokofyev'ın soğutuğun 9 pulimör turar siri. Türk bilimdahı 2 tankını aldıkın Tuğkanı uçsalladıdır. Östök tankaların kıtta, sire-sirege, tüm sirege. Buğda aktivistleri boğa mülayap kırıp Video gününden hodun tömülübün ötüktür ağam sasnak canım kençeriçen ötük manı ılcıktar. Egini ulu köyü setti onağa sılıp dolar örögöyde gününden eğerdelibet. Ömayın 9 güne bu kabara butkar derin aytabillah ötük gün bolar. Bugün bilgi andoydunu faşizmden başkalavut kıyılak gölüne derin mahtal bıdın dillere bil. Kinilerge bulguruypat sanaların vanna iye doydularga taptalların inin sügürüye bil. Uatta kırgılarga kan toktullar kimsilerge bilgi iyi dayılattır bıt korsunluk selvesliktire. İye seri östüyaktat baskalur tuğgarı sırdık tınların tolun berbittire. Uatta teyitçi Irak kılgı sığa sirip joga sergede kilbenine huletinen köyene uhansılta. Oçu tağu kölüne barı bir kihi burduk turunan seri kendine ırakattırı sandıgır sügün. Eyle uluğu tupputa. Amdaydı istoriyeden kamıt garı sabıdallağıt. Görsüdükte ona örgöyüp telle ulun kıyı solgıda kahanda ölbödilbekke. John Baron evger sınatıgarı ıpı kaydı bir bolan barabıtın sonu olur. Ucallah gün mangan battaqtaq ıtık kırcağızlar bıtın. Tıl geroyların alban atların ütü tılınan attığın. Eyle kologihin sırdık tınların tolu gurbut jamutun. Bugünkü kölüne mahtallah ıtçatın. Seri tıl veteranların, seri sılların oğulların atlarından girlanda uğrabıt. Bugünkü bilgi aktan sanan ağırtakpın, bilgi jalloh oz kulunuluk putugar, kıhanların tokput, sırdık dünların toluk urbut boyuntar bıdın. Bugün bilgi aktan sanan ağırtakpın, tıl gölelebit, oyor teber, oğuzas günlerin bilbeke kalbıt oğuluru. Bugün aktan sanan ağırın, döröp oğulların süteren, karahudunan summut, gün kübey iyeleri. Kıyı tuğgar sırtık tınların tolu vurbut boyutlar, sırtık aktarın keryesten, bir minüte sanata soğuk ihiyen duruğum.
Германиядан Украинаға анал баяннай жайыға бігіне хелек бітіттен Байышев Александр Александрович, Борисов Сергей Степанович, Кычкин Агит Агитович, Наговицын Гаврил Спартакович, Цыпандин Василий Васильевич, Борисов Роман Михайлович, Никитин Вячеслав Семенович Сылжалар, Эргиллен Кельбиттері Птицын Станислав Андреевич, Птицын Николай Андреевич, Артемьев Петр Максимович, Иванов Андрей Сергеевич, Гаврилев Аркадий Николаевич, Белегин Сетте Үтчат Анал Баяннай жайыға бәтчі күттіні ұласылжалар. Бүгін кентутта аттыбыд ағадайду ұлу сәлейтін күттілақтырын атын үйететіге бейгін әлекпенен жанырдақты күлілебет. Үтчат ағасы бәйді, үліға тойбылын ехетметер қағайна Заранеев Никита Лукич, сәрі ветерандарын ақтыларын, қапысқаларын, нағарадаларын қомен олықтоқ түбенге мұнны бұта. Бочуцлағы орден қағайна Сыршкова Татьяна Александровна, 1904-5 сылларға ағадайду ұлу сәлейтігері өлбіт бойыттырғанан комплекс айтыбыннегі көйі 30 сылынан 1905 сыллаға тұрортар бұта. Саха Республикатын тұтын қайсылдың тойгуна бетерәні Байышев Федор Михайлович, ұлу көйі 5 сылғар 1915 сыллаға тұрортар бұт монумен айтыбыннегі аптара маңдан емереттен күхін салдаңа хоқостан 1904-5 сылларға ағадайды ұлу сәридегер бар бұт 37 сәригін тұлақтарға. Оған ағыз сәрид оланы ғарақтығыт бойыннар ағуға сәтті тұл бітірәндірі. Сүрбағы сәрия сылына олыра келбіттірі. Маны тағынан Федор Михайлович көйі 6 сылғары 2-5 сылға. Нәмірелер көйіні уған сылғытыры 10-на. Көйі 7 сылғары 2-15 сылға үйеда қойды бүлкенігелері тахартар бұта. Саха Республикатын Сурьячыларын союғынчилене Тарабукин Иван Николаевич. Улу көйі 6 сылғар 2-5 сылға қатахартар бұд. Көйі көміс көліғіне 2-5 сүрбеккі сылға қатахартар бұд. Төңіліні хілеге кенігелерігер сәрі ветерандарыны келлер бітем. ДСО урожай почеттах үләхіте Толстяков Николай Гаврилевич. Саха Республикатын почеттах тұтачыта Стручков Алексей Романович. Берчігістаққа 1904-5 сылларға ағыдойду ұлу сәриден күттілақтарын, онна әнгіл саатынан қолқостан тыл ветеранларын керестер өйті бінігі 15 сылынан 2 сүрбе сыл от ұйын көт күнігер тұрортар біттіра. Корсын қодот бұхы кемге кердиге беріммет. Туғынан да кемнемет нәйлестебені қарысты бұд, бары үтіктір еспет болар. Күнді қотынтың өлі біталақтақтыры. Әйеға әтчеген дұробияны, ұхын үйені, расқалланы, жолу соргуну, нұс бачы олығы бағаран тұран тылы беребет. Түңілі нәйлеге төсірін төлбетін бағылығары Петр Васильевич Эверставка. Өтөкүннен Батыктабыллах тыл ветеранлар бет сәди тулаяқтара сәди оғылары чурапчы көхүтүн кыттылақтара төмөлүм жанабы сәргеті. Оттон эгини бу бастан туран бу олуктак жалта туз бема апыттан эгини бу улуу кыйыбыт күнүнөн тетикистинник таадылыпын багарабы. Үтәтелибеден күрдүк бияка бүгүн күннә кытын тетеп күҗастарбыт аятыр аян хәлләр бүгүн күннә бу хәдиге кыттылакбыт. Алексей Николаевич Березкин хала хаджар Чукушка коракка бу мусустар 10 жылатыгар буллагана бие кине лохан юбилейда сүйүс сахан көссө лохан трән кыттан турабыт. Онетен турамыт колора бу лукрый гыжык история да үстеринен да болбутунан холовра билген эти арас быгылар майгылар такканаралар холовра историяны токорутан арасты кергитен эти же кугаган идеология вот төннен келе курдук керчиге бар бу биолог бутугар эти телебиден курдук бу мобилизациянын ыңырылды бут аны тагынан контрагынан да бар бутету болаттар бут
бу именно анал спецоперация кытта хаҗаларынан Ону ол утары эти именно идеология кугаган идеологияны токшугарга бу коловра бүтүн бу народ руку агал бу токтарын эргитен агалы бир керчи курдук коловра мен бәм көрөбүн анан каз бир дебет буллагана бу бәбит оголор бутугар уччаттар бутугар бу кыджык сыган бу бихе эхелер бит эбелер бит иелер бит бу улуу хериге кыттан бу бияха буллагана эеле колуга албуттарын кини бу бияха значениятын тугун бартын дальше тениектаяк бит агастык олор бутур кепсияктаяк бит Kurutun bulduğuna beye, onu kere var bulduğuna tabi ağastık, eylek, oluklar okutten, ona bu nehelekler bittağına, ulus bittağına, respublika bittağına, bütün Rusya'da haydan baran yektakten, kötülük ben. Onun bargıtın eşe bir dehgini bu ulu bırahanik bitnan, barı jolla kulu kayın, darovay bulu kayın, beybi tutup kıcağıslar bütünü bastı kayın, kinler tılların, etilerin istahıcı kayın, Onda tümügar bullağını tebeye bihi büyükünne katı etildibit. Tohtabıtır behen töt kihiyeğe bu 5 brigadenen hıccammat baralarıgar bullağına ağarda hıruptar butun. Onna produktovay nabor kurduk oğramut tümetemmet kinler sanağalara bilinde boğun bäm karakpınan vöre köte hıccallaran bu kıcık kıtağınaq Üleli ülelen kelbi jomut bilindi vöre köte hıcjallara körörgünün hastık Alok tohta kuhagan etpetter barta kıcık bu tangulübüt bu doydubut bu ulusput saydığı gardiyan baga hanaların ete hıcjallar ona kinler kıcık ayme kıtağına hanalaq bolu kayın küstaq bolu kayın ona bargıtıgar eşe birde ulu kayı günden bahi bolaran Депутат Совета председателя ГАР Вячеслав Егорович Сотниковка. Үтө күннен күнді нәлекті талақтақтыра атық кіржағыз жаммут. Әйдіне ұлу көйі әтті он ағасылынан итеті кештінік нәлек депутаттарын аттырыттан ағады лебін көңілі. Өмейін 9 күні бүкін бәйге сәрі таланығар қорсынлық көргіспөт тылға келбен әқтік үліләбет аға көлбені жамутын ұтықтыр күмбет болар. Кенелер Эйлэх олох иһин оксуспуттара, тыыннарын толу курбуттара. Онон бүгүн биһиги кинилери ытыктыр күммүт актан санаан. Онна бүгүн көйү хетте он агыс сылынан эсе түгүл ититигистинник агаддалибин. Россия Коммунистическая партия Төгүлүнэлеген партийный истерлитетин секретаригер, партия ветераныгар, сери готугар, Төгүлүнэлеген бачотта олоктогор. Меңе хаңласылуун, меңе ат бачот кинигетигер кийбет Василий Иннокентьевич Барабанскайга. Өтіктабыллах Хотын тоңылы олықтақтыра. Бүгін бияға олы чүйіріләқ күнде қанада. Ол күрдік фашистский Германия орын серийінен сават іспіда. Түгінші дауыс сөзден бір сыллаққа біз ең сүрбәк күні бар. Советский народ үләті үйеліға Seninle toxtatıldı bu da. Behedaydı bu Sovetski правительство'na Sevdiğinle akışlar birgülüle henlerin timi var. Государственный комитет обороны diyen Yosif Vissarionovich Stalin главнокомандующий генерал Иисус
salay buta. Ağday dolu heritiler. Rusya Sovyetler Sovyetleri otların hareketli bittira. Al kurduk bileğini attık. Yaksak. Ortak şoğlan bihi ödüye kırın nakbet. Zahayaritten elbak boyun kırgığı konutur baran beylerin duyduların ömüske bitti. Ditaata 612 dönecek. Onlar istiyor kırgıtlar onunla yaktallar bağlara. 400 ağız ki ınırlı bir de. Ottan nehliyenye kalbık kolkostaklar oğullar eder canlar kimseliğe var batak beylerin güçlerinden kolkos производствоты нөрөкөтөгүгө хассаух үлеле биттире утуялларын дарахылларын умнар түгеннере эмие бар этилер Саха республиката военный дела эмие коммунаспита ол курдук сүрбэхеттен мүлүйөн солковайдах дүгө хатчына хомуян дойду оборонатыгар бер биттире. Мана тағанан түйөде шулон бородукта арга үйіп биттире. Ите барыта біле әтерге дейері народ туғар, дойду туғар. Bir хан тақтор дейері ден бозыннан кем барыта шериге түйілге корсунлук үлілі біттіре. Бейт оға бұ хәриге көйді біттен вопрос өскір болдағына манлык. Бастатан тұран бейге советский правительство бұд. Онна советский сөзілдақ күштер қалаятчылара жолан әтеқанада төді бағырды бұттырын төді шірге орға тапсы бұттырын ең Йосиф Виссарионович Сталин ömete südü diye kanada. Behes yeri heriye olara çok kaydı koydu bit. Kanlara vurduk diyene hürmet eti bit. Kanlara bilevin sirsimi bütün hürmet eti bit. Onan barıta en tuğum, onun tuğum olan atallar, tananlarallar heri bilemeder onluk hüddüğüpbüt. Ol günden baran men beyen kihirgâvekbin. Canım miyemağam adak sığınyak sırınlar badaktıra. Sülbetağım. Dağıstan öste bir tügen var bu köyüge. Yosif Vissarionovich Stalin tehde bayanına yılandan jarıkta mataniyin. Kini uhulukçu bayanına yılağa joğurun kadar biter. Elbek marşalları, generalları, toyuz seri şahsların salayıga elbek canı bilem ne biter. Ona evliyaat. Bastakından конечно Георгий Константинович Жуков. Кейнан Черняховской. Тимошенко. Ondan da atın tavarslar. Benim büyüğüm ücretleri çoğaya netimete. Büyük yollarından
наука техника ситихитин чолкайдык билиякка көрүякка онна народ бая туһугар туан аргына үйренияққа. Иккейнан дыңнақ патриот боларга бәйені білімнияққа. Әт хан өттінен, теген чепдік боларга. Оннаттан нады болланы дөйдіні көміскірге, бәйі өтік ейін таларырга білім болуаққа. Өтінетен тұран мен сәрі оғылырығар, сәрі ветеранларығар, мағары еметі здоровьяны, уын олығы, онна күрутын сәргәқтік сүндергетігер. Өссі бірді ұлы көйі бір ағаннығынан өмейін тоқсыз күніне. Тылбарар Аллаха ветерандар себеттерин салаячтыгар, Российская Федерация эргенге орденын кавалергар, Саха Республикатын катчыйы эйгетин бочоттагы лехетигер, төгүлүн эхлеген бочоттагы лохтогор Галина Егоровна Громовага. Күндү төңөлө вақтақтыра, өтік маны кіржағастар бұд, ветеранар бұд, үтейлі жонар бұд, сарсыңер әлләқ әдәрішаттар бұд, бір дөйділақтар бұд, бүгінгі тәрәхін бар күттілақтара, өлжіттар бұд, әйгіне бар жамутуд. Бүгінгі ұлы көйі әтті онаға сылынан, төңілтәғі Аллаха ветеранар себеттерін аттыртын, ететік істемнік ағарделербін көңілләр. Эһиги бары үтүө гастер сагалан, онна тенитен, улуспут, нехиликпит сайдытыгар, сырала улахтнен, сүнкен кылакыннан, киллер бит үтөз өңөлөк көт. Төрәбі дөйді күтуар тапталгыт, әрелгіт, итағалгыт, инникиге петнестақ сыйыңгыт, эһиги олоққа бай оппукут, мындыр толкуйгут, өлі олоққа көқтақ сыйыңгыт, бұ барыта үнер көлөнеға қолабур боларын бігер, өйдебіз саныбыт. Убастывылла ветеранар бұд, әйі күштақ моду санағыд, бұста кәмна ұстықтары, спецоперация кәмін ағырнар бітігер көмәрі үйеға. Бары бір самағы түмсүлі болуғын, народ күйе, көмел күйе ден мәнеға тілібет. Бары күтігер чеген дұробияны, күштақ сананы, көқтақ ұғын олығы, жүгаз жаңы жөр таптал, істің сыйғанара санағыдың кынаттатын. Барыгытыгар өстө төгүлөгөрдө оны быдагы Петр Васильевич Эпитин курдуп бихи ветераннарды деген желене сөйдөнөгөн делетибит. Оны күз кеме болдулар бар телитте алаяччылара. Бу төңөлө локтоктора бар ипилар. Онна ветераннар мактаттыларын терделерин бүгүнгү бөрүлөк күнгө эхиэхэ эдербин көңүллө. Ветераннарга уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Тылбарар чаттаратырыттан Анна Владимировна Шестаковага. Qotan toңолун эхлеген ыттарын аттырыттан онна тус бэм эһиге ага дойду улуу сериетигер кыйы хетте онага сылын туалар өргөйдөөх күнүнөн ис сырак билеттен ититик истенник агардылыбын. Өңүйүн 9 күнө дойдубут кас билдиялыктоогор ураты солталаах дирең өйдөбүллээх. Бу кыргыйга бейгин эхлекпит олоктоохтора ага дойдуну көмүскүрге турмуттара. Агалар бит эхелер бит убайдар бит бараттар бит аластартан эхлектерден онна кораттартан уотта сериге барар ыллыктара улуу кыйыга суулуу делбиттере. Онун биһиги ага дойдуну көмүскәбит ытык жолмут сырдык керестерен карыстан эдер көлөнага еденнек сери туһунан кыржыгы тердер ытык естәкбит. Үтчаты итиге кыйы саллатын ие дойдуга таптала мөлчө колобур болуга. Күн бүгүн дойдутугар боло турар баяннай быһыга биһигин эхилекпит олохтоохтора ытчаттарбыт кыттыыны ыласылдьаллар. Ал чархайдаах быһыын ойгы кыйыынан түмүктенеригер уолаттарбыт дойдуларгар этиңе эргилден келелеригер баҕа санаабытын этебит. Сахалы семейдик алгы хаалабыт дом
Тулбарар Алексей Шахурдинатынан ортоскола президентігер Лида Байышевға. Күндү үтүк әһәләрбет, әвәләрбет, кайыны хансыбыт, улуу жомут, әһигини бу кайы күнүнен этетик исинек төңөлө ортос колтун адыттан этетик исинек агырдалыбын. Бу ырас қаллан, әйәлә қаллан туһугар, бейі жаллақ оғас аспыт туһугар ухансыбыт, әһәләрбетер, әвәләрбетер, улаханнык мақтанабыт, оны сүгіргебет. Бу биһиги ытча жон үйелерге эһиги хорсун бу хигитен каханнаганы умно сокбут. Үйетитер умнобот тугар биһи кыһаллыхбыт. Улахан макталбытын дердебит, онна бүгүнгү кайы күннен этетик исинек агырдалыбыт. Бүгүн кайы күнэ, бүгүн өрөгөй күнэ, бүгүн уатсилле осугу конутугар сырдык тындарын толугур бут. Өлүүнү туран кайы хоту көтөллөнөн дойдуларыгар эргиен албан аттак боюттардак тылга кайын ухансыбыт үтөгөн жоннордок агасастак көлөнө атыгар сүгүрүйер мактанар эгартелир ытык көмүт. Күндү бар жаммот эгини бука баргытын улуу кайы сеттуан агыс сылынан ититик истиңник эгерделетак бит болуктун. Көрсүң кылыңкай үңкү бөлөгүн. Катюша. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Олимпионик оғас айдаркинен чобо фольклорный ансамбл олаттырын толыруларгар Екатерина Сидорова, сақа саллаттыра, салаятчы Марфа Сидорова.
Үтүктүр буйрак геройга. Чатар бұдығар үтіз тығынан мақтанығын. Эйге вокальный ансамбль толыру бұғар. Дуруялар. Агабделир, Валентина Баишева.
когда-то превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен в тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому это часто и печально. Мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день и журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликаю всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Валентина Баишева. Туруялар көттілер, көрігірі 5 туруя көті өтжер ол. Күнді доғыттары сылғы көрсеғін өтігілге оғы қайеттім сүтін рәхіттарын. Саха Республикатын мелодистарын союғын чилені, Саха Республикатын культуратын үтелі ғылайды Ирина Абрамова аттыларығар онна мелодиятығар күйі күнін көрсі. Күнді бар жамыт әдер жат. Бұқа бар ағам састақ жамытын үтіс дәғынан көрсеғын.
Oho kaytım side. Майский вальс үңкүден сценаға көрсін, сетим үңкү бөлігін. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад, на старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Алипы. Тот цветущий и поющий яркий май, и привется в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальсет отзвучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжский видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Алипы Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Миг приелся в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл морской грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45
и поющий яркий май. Вихри венце в русском вальсе сквозь года. Помни, сердце не забудет никогда. Сетим үнкü белеği. Эгини День Победы ыреннан әгәрделир Дмитрий Васильев. Был от нас далек, как костры потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских путей не смогла наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропал. Это радость с сединою на висках, это праздник со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Раз и мама возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по рельсе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Порохом пропал, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дмитрий Васильев. Салгы көрсүң айыллана вокальный ансамблы. Перед моим тихие теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной.
Banana konser butun tümüktübüt erdetten balahanya bıdından ehyahanan bayanay temaga kergetillibit velosipedlerge kürek biller bipit onda belemlenen kelbitler bahalıstam anna keler gitiger jara bayanay temaga kergetillibit velosipedleri bahalısta körü küreğin sağlığı hayın jara kündü doğutları birlik bit küreğer kıttığını
Борисовтар чекергеттерин өтөстөһүнөн агардылия кайын. Digidger altta hasta Aytal Borisov. Ösekin bari. Gelin. Aytal Borisov öse pasajirda. Aydın Borisov jara gündü dağıttır. Ötüste anan ağadılan biri kayın onunla bu kürek bitiger. Gımayın 9 güne ulu köyü kömüz güne terahimidin gelen gergep bitiger maktana bu donda yaha. Bugün öydüyanı jargıtıgar semey belakları tuttarar bütün köngüller. Bu kabarıgıdın örgüydük, yürüylük, köyü günüden ağardılan duran köyü olu kayıgar ıngırabıd. Zargındı doğutları sahacana boğular bu mühitinden. Bu kabarı köyü bütün uruydan aykallan güder girinen oyartebek vakay bütün orayıttan tutuğun. Ohwakayı taharar Sakha Respublikası nitölağıda çite Anna Bayışıva. Eder itçe tağım sastaq jamut bugünkü terehin kıtılaqtарын bu kabarı gıtın omallardan alaqtamut ohwakay gangırabıd. Kaydı
herdelen, barcamına herdelen, örgeyden ıllığın, örgeyden ıllığın, sağa taktıran yutun, sağa taktıran yutun, ohu hayır salığın, ohu hayır salığın, saya oksara salgınlah, saya oksara salgınlah, saskı kemmi tergillen, saskı kemmi tergillen, gümmüt vatasılıyan, gümmüt vatasılıyan, kömülütten kutullan, kömülütten tutullan, külümürdü sıcayan, külümürdü sıcayan, saha canı serinen, saha canı serinen, sanalar bıtıkın yüren, sanalar bıtıkın yüren. Oho kaydır oho kay, oho kaydır oho kay, kaydır kay, kay çaydır gareder, gareder leybet tiden, gerten ılamat, teciyağa cammunan, munan tenetünan erebyen, ben saman sayını baraksın, baraksın salallıdını keten, saha cana baraksın, baraksın yürübütü köpütü beliyeten, sirten buartan tirenen, anen oho kaydan onyoğun, yoğun ulu kıyı günüger, günüger sahma canuna tıgar, ağam sastak canlarga, narga maktal eder kümmütüger, mütüger oho haydan onyoğun, çeyderere çekiyeler, erçimne kayhoğustok, ustok komaltan tutuhan, hana tongolaktan terdihan, hana ho kaybeton yuton, don arroyutan ılığın, ngopo kaytero wakay, wakay kaytera yakay, yakay jiubay janarbot, oh karsis pipi tatigar, karulu kayı günüger, roh kayı uruydok, kayı gardalek, oh kaytero wakay, kaytera yakay, uruy.
Bilgen bir çastan telteleri kerdilergar estafeta boluğa, köy estafetata. Qotu mağın initten administrasiyalı sürüktüre. Ondan kihe ağız çastan klubka, Sokrovşa, Partizansko lesa gen kinaga ınırabıt, kiri bilet bir mehek. Ondan taksamıt on çastan jolla olağı hintınların tolu kurbut boyutlarga, bütün Rossiyadağı aksi seçitinden kereste bir tümeçleri uğru boluğa.